Mamitan lu kena di jalan tu. Wah sira kong peposte Brahmana win bajra. Wah, len terdengar dane. Jagi medal. Sajo. Jagi napa siti. Len terdengar tak bumi ni. Sajo. Ulas turun seratu. Gusti Patih senjata Raja Musada. Ano pola suara yang lawan sira Brahmana win bajra. Terus pedang kalau beratu Gusti Patih. Marah medal langsung kerauhan itu. Ada Sultan. Oh jangan. Titia. Open dengan Ditya apa lu mau Gusti Ditya? Ada Gusti. Nin, Titia ratu. Ditya ratu. Dalam pamijilan sira Brahmana winu bajra. We perayaan ini belum mampu mari wonten kanang sabda. Wah, piranti. Wah, ni Gusti Patih. Jawab Iwa oh ikenti nangkilen oh. Brahmana windu bajra tidak kalau tedun mungkin modur kamu mau wiwang. Hei, Ditya kamu. Karula karu. Ini Sing ada bilang alah. sing ada ngidang nyamin pado. Apaan sampun general mengaran sirih kanang sastra. Mapan itulah subuh belajar mengejar genap benar sastra berkata Sajo. Catur weda kira kuat. Catur video, Weda. catur puluh satu, kanopan, kanosari, kuda, canok, kuda, udah, bon, jam, Adi dua kenci adi. jangan agensi, Adi meci. Sing tadi meci. ini ada Ratu. Busano kali aku situ. Ri sampune langsung di kanang busano kene wasan kai paman aja gua. Wih, angop di kanang dua angop. tidak, wangup, tidak, Ngadonlin geus modalan pelungu ratu. Wih, Sajo. mau wibawa. Ayo muji-muji tejengan. Nintan muji-muji. Serahkan ku sayang makeru. hai, tidak, bagus kenyampan, Bagus. seming beraja, Deman natin menolani. Sana mawe liang ratu. Sido terang galang jagati. Dan wenten becet dan wenten apa? Pinaka ngilon beno pinaka suryo di posraman Wasudari. Nah, Banyak ini lo deman ajak bekejang nih. Ngagi terituas ketuan tu kaimak. banyak Banyak bersatu kene banyak tuh nih awenan gelah teman dari pemimpin. saja kita dapat. Makan kanang. Pancus titik tendang. Apa? Catur pariksa. Catur pariksa. Sama iso. Oh, beda danu landan. Ya teman-teman, gar kita di pasir lawan si terus no lawan si depan danu. Oh, sekan patih jadi. Tuh ning teman, ngen terus no ring banyak ring jaga. Iyo. Wah, ya. Tangnya tu lampah tu sir tuan tu jumujuk muari kanang sabla. Paman, Ya, miring gelah jadinya paman. Kemo ke jagat. masa selah Ah, ini
Tangan kawin Kenti. Bangun, giring lah, giring. Terus. Ngecek proyeknya malu. Iya. Ya. Wajuduh. Gak bisa dia. Durando. Oh, ajuduh. Durando. Aju semawe. Duran semua. Duran, Weh, dari Gusti Patih ngangsang nih kali. Oke tuh. Tensinya 60. Oh gitu. Nih, balai pas sonor sih gede nih. Buat Bayu Patih. Ini kan lantang lihat dia mau. Sing misi lihat. Aju kulen. Lele. Tapi, Adi lele. ngale kulan nanti kewa lele ada apa lele ada. Ke kulan kewa mungkin tuh. Oh. Duran. Kulen. Pakai masker. Kulen. Tapi jawabnya. Duran kulan. Aju semawe. Tapi ini kamu Patih genit kolong Ini ini patih. Ini dia. Dah mana? Mana? Boa tremus lah liangat singa masih. Wah seduh balik tuh. Tapi dia balik. Pamuan dia balik. Dia. Tungen segar wayun cinggal di dia. Yang segar karena Pak Bune. Kurang tinggi ngajak cuma pan. Apa? Wami tanugerah di tiang Gusti Patih. Sekitar bijak ajak Nabi ya. Tiang nyerap. Tak. Ayo pepacuan. Tuh ingat ke. Weh, masa Meli lah aku mau suntik awak apa? Tak ajak Patih gelem makanya. Bekadung katekan tenda lagi ini. Lepas lalu. Ya. Ayo nunan pari anu teu lampok sira kayu. Nah, jangan paman lelen kan ngiring lah. Masa salah di ini. Ini nurut terus pengargi kada ngire. Ada kasur melayang. Oh ya naik istri mulai yang mau jalan mau martir ada. Halus. Nak baca. Aduh, saya tadi dan Hilang gelap men. melecehkan kaum wanita. Ati itu jak dengar saja baru lepungan. Men. Yen kene liun cewek kafe di baung nih kan. Saya cewek kafe. Nih. Apa dah tu? Tadi ada aja uang sama main dia uang sama marah aja nak semua campur. Cen wong samar. Pih dia waras.
ayu. Nak kebakaran. Ini lurus. Yang grogi bener. Ada senten. Kemudian nepuk nak gigek-gigek ini. Sek-sek korek tapi nang sing ada. Benten jaket sekali. Besi. Jaket sekali besi. Binse. Mana pindah jaket jadi kan kok. Pingsan na lek. Emang udah? Pingsan mas nek. Pingsan kelas na. Wow. Nyenlah kenyemenan. Kene bangko sari Mati mati. beratu dan. Aduh banding sing ada. Mari kita. Nih, suti acara siapa kok bawa putih-putih nih menjunan kapur kan gitu. Kita nanti bisa nih. Pakai rubuk kan. Wah, pakai ngarjo. Tadi tialo. Hilang akan. Sekali. Ini Pak. Dewa Ayu. tuh mana pohon gede. Oh, em galung kene gede oh. Kene gede. Dewa gitu. Terus cari. Asing manole ya budal balik budal. Tuh, jangan kalian butuh. Metode Metode pakai lepek di alun-alun. apa dong? Artinya lepek ayun-ayun. Main coba kok na. Akal sesek mas. Oh, mesti kamu mati tuh. Klano kleto. Tapi mesti karena kleso. Kita makan. Genit jangan cuci. Weh. Muda kene rasane, yen atine bakati ben tresna. Syukur mau buka mana itu? Hati bunga-bunga, rasa bumi gelajah dua. Adi sana basane, nepokanat cenik carokan celel. Ipene sada semu di bebara cara kedes parkir. Tenang. Perawakan saja. Bagus kan. Adi mas ngira beli, dini beli bengong pedidi. Kenya manis adine neng ranaya beli kasmara. Ya. Ya. Senta endo. Rayu ambeli. Senta endo. Jangan sih ngerti. Ini maganda apa ketauhan ya? Maganda itu. Jangan ada daripada sindeno. Somong. Sing dadi sombong. Itu kenal itu kan dua. Dua sama dua. Aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Kuat. Karena aku sering minum susu. Karena aku sering minum susu semenjak 3 roda. Nah, itu baik abang kok. Gila kan gede. Yo malu. Betul ya? Ada Ayu denda di gadang saja denda gadang. Putih gadang. Iratu dewa tiga perigi ratu merati. Nih baru lalu nih viral tuh. Gini. Jangan ya, nggak boleh. Cekcok. Mau ancetan. Apa nih? Ada cara ngomot. Bibungut. Ada dia orang buat. Sing. Ya pasti apa orang? Penyaplokan. Jantung. Ayu denda di gadang besar model kacau. Salam jangan.
Selam dah. Mulu lagi cawang barang yang Islam nggak misi kemang rampin murah kerja kalau jadi nggak bawa kuis Weh, ada barang itu. Aru tuai Nasi jagung bareng red. Engrek gaten Ayenan sate Tua saja Geriang yamon Geledek Gateng atude aduh galuk malen coplean adi makan yuk Apaan Ci? Apaan? Si paling cerpen. Apaan? Ne ratu. Ne misi jangan kita nganggo limo, kado sing dadi. Sing dadi nganggo limo. Limo anggona. Apa angon? Ate. Nyawang nyawang montambo Kenapa? Kecere lare bagino Saja nyomang mama ngatude Saja ae wadana salam Rambut koling mula tabat Kuan barak caro barang iluhe adi jegek muan adine pasti ane kurande alie Ada. suben yang ingin kengilonan berasa yang ter Apa dah? buesot Dure. kenagan adine Ayo kita menampak Ya. Ayo kita menampak. Social distancing. gadang-gadang buah bonine biu kayu Nasa ibunya. badang-badang Cara janine. subaliu ulat na truno gebrasin yang tuh gebrasin hai kok kena lo pintot nih Bibi. Maman kengken maman Paman gitu. Mau ambil kalau 2-300 tuh aku. Si Dwagong ni ben buat dia aku. mungkin apa nih jadi Damagong ya bisa amal bisa. so sih yo Mau ambil kalau 2-300 tuh aku. Ya nih kicing anak istri ni tetamanan mirip siro ni kira. Siro sujatene datang sujatene Wah. nenek jak lu nenek beli mengerti beli mulu nyaman beli datang nih mati Siapa nih kita tengin nih teko menjati nih itu tak kena. Siro sujatene rago sarang dah lu niki Yang meriki ajak lu celapat. aduh emas merah pengantungan talent lanang Pengantungan jiwat man beli sing jadolet beli mainan apa sakit sakit napi kuat ini doi dewa kedek kebus tak cium dirimu milu sih. di nggak dosen gitu lihat Sing dadi. beli sing jadolen Brahmana Winu Bajra Nah. apa kunang rano jayan terdatang marang beli jayo sing milu mai di diam beli mai di dewa des mana saya beli gentleman Gentang karyo napi ragone meriki Tak kena ujang tuh tujuan jadi brahmano beli main. adik Tandroh lo adik berang. mulut sing itu sangyang pramu seso nganggalan jagat di bawah Tapi biasa bawin, banjir mulut jodoh beli kalau ini ketemu di ini agak beli alih habis Yang sing alih. pulas cuma beli mai dot ngale jatuh karmo sambil beli masa selak
Pas si dewa das dini majer-jer dewa ratu. Nah tuh kenal iki apa pura-pura kenal? Pura-pura kenal. Tolong tag ya. Tuh ada lelaki playboy tuh. Playboy. Beli main ngabos sakit, beli meriang di Meriang napi nih ke? merindukan kasih sayang. Pilak beli di Bila nabi pingin lekas ketemu. tian sakit basan tuh. Maju nah. Jangan main ngabos sakit dasar. Bener ya kita Brahman. Aja saja ini kene Brahmano. Iya, nih jakti niki Brahmano niki dengan pasraman Basundari. Sing nawang takut Brahmano. Tadi sing nawan atau kamu beli mau aja. Sedang ngerontak. Jangan social distancing. Kudu pola yang sira Brahmano kakak. Tuh. Ya sen kene sing solah anak Brahmano. Gini maningil di WC bisa jam nih. Terus kita tuh. Aduh sakit basang nih. Ya jangan rem di sisi. Saja. Nah, Wenten karyo napi ragone mereka. Kakekna. yo sang istri pansing pedas tantumon di tiang rauk meriki ke jaga ini menjaga api pesengan iki. Iki mengaran cemaro kesem. Iki nenten wenten kios jaga cemaro gesem. Sedang lewung. Geseng. Idewo ada di kecunuk di tengahan margi beli ke masa selah beli ke ideolas ke dewo mide video nawang dijot tongos nih ane madan dia harap nekam Unik, dia genah yang nih. mulai dewolas kan beli Bikin tiang jebos Kerja genah nih dia rak no kan bawa itu. Ini kang kadang pun. Dados kera rak-rak Urin. dia rakno kamu Ini wenten ya. napi. kau dewo pedas Enak lawarahan. ngapa minta ne kamu suwing kayak mana rugen mereka Mapa dia rak no kamu tuh sing suut-suut ngai jelek di bumi ya. Pangkawang tadi, pangkawang dewo. Jani gelah kalau dot madukan tu sayang dia Jadi tekan tiang Lalu riki. kendamu ikan lu kanaran Kemegang angkian ya irat na kabaw. Panawang dewa. Ri sesuka dia man penugaan yang sang yang tayo tuh pengen ngawi rugen we kerajaan Oh bapak dia Nih. iwok di bumi tegot yang lain. Latin yang terus. lawan situan Yang mirip dewa nama oren. Oren, ya. Dia tongos tadi jauh mah nih oren Banyak. deh bos. Pang pernah bantiai. Kuda kan lagi kene bayaran. Udah bayar. Ya tersinggung. itu deh Brahmano, kok kisah? Kini ki. Ngaku-ngaku Brahmano. Ada betul Apa itu. kok mau jaga? Napi di kamu. Diperaya menjahakan sirah yang mapi. Ye. Jaga, Ya mami. Kini. jaga mengadakan kentang diharapno. Kamu kentang. Nih, kini ki. Teka kamu dah. Ini hei Ngawak ke ngomong mana? oh pawistri ade-ade malu menadi dewa salah tampi marau gelah ngaraos Nah, marah orang ratno kamu, ini dewa pede. Ada dewa pede. Ada biasa dewa terus ini dewa nengi. Apa nih dewa nih? Hah? Ngomong Apa upo dewa? Ya, ini akan anu lihat pindah posisi dening sirah. Ya, teman-teman posisinya nih. Wah. Kamu dong. Dong anak buah nih. Doni murid dia ternyata. hei Hei, sing Beli masuk pedalam nakon. sing pedalam kejegeran sing pedalam kecantikannya itu. lelipi ngalih gagitik dewa bide sing nawang nyen sira brahmana windu berarti Nah, nyen pangkawang dewa nyen nih. Brahmana Windu Bajra pangkawang dewa nyen nih. Yin. Bring. Oleh itu. dot mirip nyai mesentok waki Nah, dah dewa Mesias. salah waki kematian nyai list tuai pedalam kejege gajah Pocong. ulun tuh kini merangkin Ah, ya. Pangsing tiap benih laksana nak wani wati yang nak lo urun dia dewa. Ya kelas sisio murid-murid di kene pangsing pocol Mesias. Pangsing Guru dan mai mah guru. also. Wijilan rumuhun satento. Usahakan sirah dulu. Dengan kewesesan Brahmano nah. Nen, waksiati lawan ingsun belopati lawan sirah dulu. Yang kamu belopati. Sakio ya kayak gitu nih. Nyen ya. Ayo. Mana mau ngaraos Yaya teki, menawar dan tempat suku kita tangan tuh ibu mas takku pada tuh yaya teki tan mundur kakak di perayaan anak kagen kawisesan. Brahmana yang kan udah yang kan pegat 5 tiang ngawan
tuh. kawan kau sayang tuh. Sampai. Di Meru di pasar juga main lawan edeng kau sesan Brahmana. Tadi yang aku hidup ini Hei, pengen. wong pawistri Nak lo hidup ni. menawo sampun cuma ger yang sariran teu kayu mangki. Miriam saja cuma ngeneh baba ni dewa ada sisian. Tak no kamu Ha? Tangkep kayang burungnya. angkat punya emang Nya mai sisian ni beliau ni burung ni. Dia nama jahakan sir yang mami. Mungkin kau sesan Brahmana ni. Jangan keras-keras. Pani ngamadaman yang bertari di tiang Pantas mesti batu. Genit belum. Pan sepalan pati ni. Ya lawan lo lawan. Penjago kita makin. Ya mati. Ya coba lu ni. Saksana. Engkau di dapat jadi apa? Nah. mau ke kesaktian edeng ini Enak juga kakak kau sayang tuh. Enak sentuh edeng kau sesana. Enak. nah Jok. yuk Rode. pas bangkong dengan lo boleh naik lo masih lagi lawan ini ada tadi ada yang edeng nih Ada. Jok, jalan jok. Adi don tekat musuh niki tuh musuh niki siapa yang jeglek muali oh solah nih jelek Jak mati kesan dan beh paman itu misi limo Om nama Somar Keso nama Keso. aduh siapa yang jeglek rupanya nyanyi nung bikas tuh jelek Bikas, iya Dek. tentu Mana liak? sampun tertipu dari segi Iya wajah panak ni lihat, main ni lihat. kau jak lawan dia apa ni? Sabun Dia ke- dia mau benjol lo. cek jangan bot Lawan. cek kakak kasih bot Lawan. Mafia. Mafia. Dong nak sen dah dong sen kejang. Maaf dong lah. Oh sen. Lawan dadong. Sen. Singgih sirah ya. Ano Brahmana datang kene ni praya majahakan. Ini. Ayo gitu, Si kawan, si Demoni. Sino? Ini tukang laundry ini. Ada tukang laundry ni kan. Lah maksud ceri anu mengelap Jawa. Siap. Siap. Kau semua lucu. Siap. Sekarang membunyi. mani jangan orang gue sih mani kamu siap bot gitu Diam cari. Cai diam. Yo. Sang istri yang senggadolen suruh Brahmana Windu. Banyak. Yo. Utiang kayu main bani. Iya, sisian mirat lo kamu. Kemudian apa itu doh? Apa tujuan dari Bah, nama setruk di gitu ini di mana ngejar setruk nih kene wo. Ini tuh mau cek. Ne maro nak tuwa sinama unduh. setruk balik mana ngejar Kupu kan besu. Kan maro tu. Nak- Yang ya sisio saya mau balik ya. Yang nak bersingnya, saksi akan banyak di bawah. Yang singnya, yang tadi perkosa akan galuh. nah apalagi kan nih 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 Pasti janda bilang Leo. dipaksa kita loh Yang bong orang, yang bong lak uranan, lu masih tiap paksa.
Tuh, wong Aja nyai. ajot. Kalian benar iki wong edan. Wah, siap, aduh, Wong edan. siap, Siapa banding kamu? Cuma dia, cuma dia. Jamal Jamal itu lagi. sama mata kriuk Jet kulit kriuk. Angon ayam geprek. Temu lawak gen es. Tawar Marlin. Yang iki Jamal dan Becek duanya makin kena covid iki. Oh, mesem pan. Apa nih kayak kopi? Dok nih mau jaga jarak mau kokoan ya. Apaan sih lo? Berakmu Wisnu. Bajo sabun mau vaksin. Wah, Madaan ya bahan ya mau pakai kompresor tuh ya. Tante dia kan mati. Ampun matian. Oh, apa aja tuh? Jangan. takut dia aja ya pan. Main, bawa main. Main. Mudah main tak. Main boleh. Ini boleh. Sepalu cemen. Aduh, kena derip aku. Mana tongos yang bisa. Yo dan bisa ngale tongos milahan. Ajak dom pun tidak lu. Si meme nih, cakap. Angon yang gino todo kini. Kalau penampal ya lalu. Wino bagi. Pedih itu. Dikit deh. Iya. Oh, aduh nih kini. Windu Bajro, Windu Bajro, Misi sing orang Brahmano, saya nawa anak Brahmano nih, awak-awak orang Sing awak ada bagus deh. Nawas sesana. awak ngomong berdua. Sinawang sesana teko mai ke Camara Gesang. Ada cici nih, Yen cai apa je cai? Yen besen benar pancai pada laksana cing tu. Ah, apa lek cibai? Ada oh. sudah gede pan. Bading. Pansing ibu salah tampi. Santai ini masalah ini. Kita bicarakan dengan Kekeluargaan. kekeluargaan. Ya, jangan diupload semua. Madek kadang kan semai. Tapi tiang jelek ini tiang nak sugih. Wah, sugih. Mobilnya cawang. Kaributang. Gelah usaha kini nih, swing. Jadi, suung. Pokoknya panak ibu ni kejual. Nenek metut, yo kejual. Nih ibu tu kejual. Pokoknya gua satu-satu main. Apa lagi ibu? Suruh di uang muka laundry sini. Benteng mana langsung suntik mati. Mati. Yang lah salon, singal masuk, maniwak, malibuat di salon laundry lah tu. Sekati keriting kena buat. Maniwak napi tu. Sampun gak make pun memuni yang tadi puniki lengah kan. Yang sayang kita kan urip kau. Yang sayang tekan urap lama kamu mulai. Salah Rasno kamu. Nung, ada nih main nih. Aduh, Ratno kamu cangkah cuma kak nage nunung cai. Ini nak. ini nak. Jani gumi bercanggih. Kita duel satu-satu. Nih pun nih aneh. Yang sing cager, nih apa nih? Ini menentur peleng rano kamu. Tiken, Ya limu bencol langsung. bencok. Kalau gini, yang sing kuas, Jani edeng kesaktian nih. Peswangnya api. Tertunggu. Apa nih? Bang Merapi. Di baru. Kita ketemu si Warung Las dan Jana. Ini kaden main kan. Kaden apa ngete kan pani main. Yang mula cai sajang sakti ketogan. Sisian cai dari badan di peseraman dari Pangkalan. Nantang bayar gitu. Ngantang bayar kamu. Nantang bayo ngejot angkian dah dong main ah. Ya Allah lan sambungan kancut cai di. Andu centok kakak dong. Andos orang tadi situ. Yang tadi puniki wicarane
siati balik nyamannya ini mempejang so kuno mo ko so kanan mo to watakan keburuan ini masih watakan ini naik ngatang gumatak gumijet bekerja ngatang ini lah karena tak watak tersisung yang bekerja alih